Ini dari All India Radio Shillong ki khubor pulia du alma arwar. Kimat bakong san yung khubor minta ka step khatway tadi ujiliu kilong. Pentep upung spell secretary yung tengah kakoi kakia jong gejala o Sampat Kumar bala penmi ya hukum kabathamai halor karung kami ha gejala mi gelayam. Play Menteri Rangba Kejala Assam Himanta Biswa Sarma ya kajaka sumar COVID kabalais pa ajintia hagati ha kelingko dap shibna jong sarkar ka jong आज मुद चीफ सेक्रेटरी या किनों त्रे हाकी ऑफिस सरकार बनशिम या खतिका या दा कोविड बट निरोस पा लाइंग की बथमा की बियो थमा यो कोविड खत खंदाय तंग निंग गसनी हमे गलया कोच साउस पा आफने वुड बट खलाच फोंगुन हशवा बने शेख खबर की बबnya तुंगिन साप शवा या किनी की जिंग तुमनाम नमर के जिंग बोन की ब्रेक की बियो या चिंगपांग कोविड खत खंदाय नि किंतु या किनों स्नप की जंगी बकिनों खन स्टिंग इन रे बनबुत टिकना या की किंदों का कोई खिया बट नागा बंदा की तो की बलादप साफ संस्नेम शजरों बट की बलादप बन आ या खतिका जों गवात का बनिंगकों किन्ना बदे बन आ या खतिका जों गवात का बार हा कपोर बलाबु शंखों बट फिकर या लदिये दा कबबुत या किनी की लाइटली की रुकोमले की बसुब देंग या की जिंदा खमत बट खमुन पिंजंगाई वे पात बट खम फिकर बा बने खो या खती बट खमान की खबर की बबnya Principal Secretary Jogata ka koi kakhia Jogajala u Sampat Kumar ulapingi ya ko hukum ke bathamai halor karung kami ha gajala megalaya katkum ka notification balapingi ha ka khnai tarik ujliu labatha ya baro ki barung sha gajala bakin register ya ladi halor ka jingwan ka jongki kumna ek1 bat ki ni ban download ya ka arogya setu app bat ka behavioral change management app jong gajala megalaya na ka Google Play Store ka hukum ka pintip ru babaro ki bawan sha gajala megalaya ki hab banne ya ka test RT-PCR haki entry point ni jakarung wala kiladon ya ka test report ka belum negative flu henry ki day back ban hab test haki jakarung ni ki entry point ha Assam ka sarkar balayalam da Himanta Biswa Sarma kaladap shibnai kinthi hadu hemin gisni hakani jingdap shibnai jong ka sarkar jila Assam Himanta Biswa Sarma ulapli ya ka jaka sumar covid ka ba lais pa jingthia hagati hemin gisni bat kani ka jaka sumar covid latei dagdi RDO Hagaju report Himanta Biswa Sarma ulaplai ru ya scheme ke balatip kum ke chief minister Sishu Siva scheme ke ba ajinirap ya kitu kina ke bladu no ya lakini kipa na kani ka khlam covid khat khandai Habakan bagi lap thai khubor hagati Himanta Biswa Sarma ula pentip ru balamang kerpang ya ke ke scheme na ke benta ki kinthei ki bladu no ya lau kurim na ka khlam covid khat khandai kani ke scheme ke long bagi kinthei ki bladu no ya lau kurim na ka khlam covid khat khandai kinyo ya ke jingra pisa ke bolong alak sanpro hajar ringkan hagawai pat ka khubor Himanta Biswa Sarma ula pentip bahapo kini ki shibnai ki pilip jong ka Assam ki le yakup hadu afsa kulo tingga udrok lembat sans pangut kinong khai udrok hagajilam ka sarkar jila himin kesni kala rai ban pinkiu ya kejing aitika ya da covid ha kajila habakran bagila phai khubor menteri rangba kajila ukonat kesama ulai thu ba sarkar pedeng kala menjur ban ai shu kitika ya da covid na kebenta gitu kedap khat prasnam syndrome bade halor kani ka sarkar jila kan beteng ban aitika ya da covid lang syakitu ki ba khat prasnam syndrome bat ki ba substance nam syndrome Shushu ukonat sama wala pentip ru baka sarkar jila kadan minta sakumba silak sanpu hujati li ketika ya da covid ukonat ke sama wala itu ru basyang gejala megalaya kan saya bun kita ketika ya da covid bat kataru da ka bepet halor kejingdon kam ju ketika ya da covid ha gejala Hadian kejing hanggam East Khasi district kabalani minta palat ya kasibnai hengai kejing kiu ki bayo yo covid khat khandai kadang long palat ya kasipho na kasispa ka bapini ba kejing hanggam kala ban beteng wala dai ban kut no khat saw turik mentau benan ka khubor ka pentip ru ba hakini khat saw sni bladep kejing dan ki bayo positive ha kejela kalong khat ar pen thrap saw na kasispa kejing tes hami gelaya hakini khat saw sni bladep kilong 3,000 alflight lin principal secretary jo ka khia jo gejela Sampat Kumar ulai thu batal anda ka jingdon ki bio positive na covid khat khandai kalong hapo ka sipho na sispa tela bunjin sori ki katu ka ni kendon habakli na Sampat Kumar halukat no ka jingdon ki bio positive ona ban bunjin sori ka jingkhandam ukumar ula pentip balada ki badang yo positive kilong khat ar pensan na sispa te kumta dangdon kam bandon ka curfew ni ka jingkhandam Sampat Kumar ula pentip lu bangai na ka jingkhandam dong kam banyal san na ka sispa bat kata ka dei ka thong
Menteri Rangba Kejelah Manipur UN Biran Singh Hinan Kesni Walid Shah Dharamshala Hatanggal Bazar Bani Jingok Ya Kejingpeng Khek Jong Kejingpeng Sambam Syaki Hospital Berpir Lembat Kejakan Sumar Covid Hajelah Manipur Ya kini Kejimbam La Ais Ngudha Da Kemilan Enterprise Jong Katanggal Bazar Lembat Kiwai Kinang Shung Yo Syaki Hajamut Kibai Kibayo Jing Sumar Kejakan Sumar Covid Kabalang Palat Ya Keshipusni Kani Kejingok Senyang Jong Kini Kinang Shung Yo Kalapan Umensin Yo Menteri Rangba Kejelah Manipur Halor Kikambha Kini kinang sung yo kile kani kadai ko All India Radio Shillong ko balam sipi ya kubor Chief Secretary Gajala MS Rao hakasni balang jong katayo ula pentip batpini ya ko hukum hakaba ula ajimut ya baro kinong tray sarkar ki bala palat kha substance nang kakarta bakin sim ya kitika banyada na kajing sya kata jul hakajing pang covid khandai bandan kajing singai ban pintik na bakan umban kajing sya kata haka koi kakhya jomboro kining tray hamigla secretariat but kiwai part kislam tray kam kum haki directorate chief engineer state government corporation state government society lajimut baboro kinong tray kibala palat substance nem kakarta kidi banishin ya ketika kenang banyada na kajing sapryang jong ka covid khandai laong urau badu officer ubhedu jong kejelam nalor kata labatha ru bakitu kibala simtika kinyo alat banshim ya kashuti bakerpang ni ka special leave against covid infection tamakan ni kashuti bakerpang kon undan nak bendai kibon pat sim ya ketika ka jenna Meghalaya tanghin kesni ka don reus pa langit ki biyo thma yo covid khandai south pa afnyawut ki blakot no bat chiphomut ki blaklat no ka office UDHSMI ka pentip banakini kin reus pa langit ki biyo thma af khandai ngit ki na east Garo Hills district af rewut na east Gentia Hills aspa af rewut na east Khasi Hills district af frangwut na north Garo Hills af rewut na Rivoy district af langit na south Garo Hills district samut na southwest Garo Hills refu armut na southwest Khasi Life Langut na West Garo Hills District, Nyop Sangut na West Gentia Hills, but Life Armut na West Khasi Hills District. Ki South Pa Afnyo ki Bokot Pat Kiday, Sangut na East Garo Hills District, Prangut na East Gentia Hills District, Aspa Shipongut na East Khasi Hills District, Khandayngut na North Garo Hills, Henref Nyongut na Rivoy District, Langut na South Garo Hills, Khandayngut na Southwest Garo Hills, Prafungut na Southwest Khasi Hills, Khatlangut na West Garo Hills, Khatkandayngut na West Gentia Hills, but Sangut na West Khasi Hills District. Ki Shipongut ki baklapat ki ngungut na East Khasi Hills District, but mal angut na East Gentia Hills, but West Gentia Hills District. Kajela Meghalaya hadu hin kesni kedan sapong hajar sanspa prafun ringut ki layo yo covid khandai ni ki positive case hakaba san hajar khatsanun ki dei ki badangdan ha ki jing sumar ni ki active case life sa hajar praspa and rifun ngut ki dei ki blakot no but news pa sangut ki balakhlan no ka India ka banang ni isni kala nangya ha ka jingdan ki bayo yo covid khandai hinin kisni ha ka sin ka balai ka India ka dan hapo ka silak ngut ki bayo yo covid khandai ha ka ri ha ka juga por ha kini ki apsa kunta ki bladep kari ka sakhiri ya ka jingdan ki bakot ka balong hadu silak santhue haja ngut ki balakot no covid khandai ba ka jingdan ki bayo yo covid khandai ha kini ki apsa kunta ki bladep kolong khandai psa hoja santhu arngun ka jingdan ki bakot no covid khandai ha ka ri kala nangke ha ka minta ka jingdan ki bakot hakari kalong khandai psa pun nofnyo na kasispa Menteri Kapuli ka danlo jong sarkar jala Meghalaya ubalak min yindui mina kasni walang jong katayo wala pentip bakatamat puli danlo jong jala kanpet ya kajinglang jingman jong ka exam SSLC but HSSLC hakakat sa tulig mentaw bunay habakran bagila patay kubor ubalak min yindui wala pentip baka embus kalapin ni ya kajing baka ban kirpat ya kikina ya le exam ban pentip siya kabuot na kabenta bakinyo ban ya le exam yang ubalak min yindui wala pentip basyan ka sarkar jala kan sa siyem ya karay ban pelong ya ki exam ki sa jong class 12 ni ka HSSLC haga juga por ka embus kalong ka bakre ban pelong ki exam ki bakerpang na ka benta ki tong ki khna ki bala shakta haga klam covid khandai baki bungwan mangile ki exam jong ka SSLC but HSSLC ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka kongsi kharkongor kala batha ban khang sipor ya ka Meghalaya Rural Bank Mauthau pada branch na ka daw jong covid khandai ka Deputy Commissioner kala pentip balasim ya kani karai hadin baladon ki yo covid khandai bat ki high risk contact hakabang bat ka jaka baro ko wei ka don kam ban sne dawai lemba ka jingwa ya ki contact tracing lemba ki wei khanang ban na ka jing pinpur ya kani ka khlam kunta ka Meghalaya Rural Bank Mauthau pada branch kan khang na do khabe tere
Tagasni hado banting mana kum pan labat haru baki buai ki bawan sakani kabang hadin kan yo tarik minta bangai kinhap bansang kerpang yala dia hayeng nakabenta si fausni Shawan tengkot yang khubor sesin kimat bakongsan pentep u principal secretary jong tangan kakoi kakia jong jala u sempat kumar bala penni ya ko hukumin ko batmai halo karung kami ha jala migayan play u menteri rang ba jala asam u himanta biswasana ya jaka sumar covid kabalais ma jinthia ha gati ha kalin kho dap shibna jong sarkar ko jong ai jing mut u chief secretary ya kining trai ha ki office sarkar banshim ya ketika ya da covid but news pa lain ki yo thmai covid khathandai tang bisni ha migalaya ko South Ba afternoon but clutch for moon. Kat to ki khubor ki lakot ki bawan shepi na ka studio jong ko All India Radio Shillong but second yet pon se so ba Delhi station na ka banta ki khubor ha ka khtin hindi ba bo pat se khubor ha khtin pareng kani ka dei ko All India Radio Shillong